هجمارا حالتین توشبوی ویروسا کرونا لروشخالات کردستان دی بلندبونه ده بردوامه. کولگوری جدران جروشخالات کردستانی بلافگری که آمارین هلگرین ویروسا کرونا لروشخالات کردستانی گهشتیا 1117 کسی. دورین بلافونا هلگرین نخوشیا ویروسا کرونا لروشخالات کردستانی وهایا. پارێزگەها ئۆرمێ 300 حالەتێن تۆشبۆی ڤایرۆسا کۆرۆنا لێهاتیە تۆمارکردن. پارێزگەها سونە 189 پارێزگەها کرماشا 151 حالەتێن تۆشبۆی کۆرۆنا هاتنە تۆمارکردن. پارێزگەها ئیلام 120 حالەت هاتنە تۆمارکردن. پارێزگەها لۆرستان 357 حالەتێن ڤایرۆسا کۆرۆنا هاتنە تۆمارکردن. و لێگۆری ژێدەران کۆتانها 131 هەلگرین ڤایرۆسا کۆرۆنا لە پارێزگەهên کوردی ژیانەخۆش دەستدانە. هر درباری ویروسا کرونا ل ایرانی ده روزا چهارشنبه بردفکی بناوی وزارت تندرستی ایرانی کیانوش جهانبور د کنگره کی روشنامه‌وانی در راگهاند گوتن چهارشنبه 147 حالت توشبوی ویروسا کرونا جیانا خوش دزدانه و به یکی هجمار قربانیان کرونا جیانا خوش دزدانه ل ایرانی گهشت 1135 کسی. هروها گوت د 24 مجمرین بریده 1109 حالت دن هاتنه تومار کرنه. او به وی هجمارانو یا توشبوی کرونا به گشتی ایرانی گشتی 17361 کسی.